twongeye kubashimira ku rukundo mukomeje kutugaragariza umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro cyane. Uyu munsi tuje muri sport update, amakuru agezweho mu mpande zose z'isi by'umwihariko muri siporo. Kaduhere mu kipe ya APR FC nyuma yuko ikoze ibintu by'akataraboneka bise APR ku ivuko, bikaba byarabereye ku Murindi wa Byumba, ariko akaba ari naho APR FC yashingiwe. APR FC nyuma yo gukora ibyo birori akaba yamanuye umwataka ukomeye cyane. Umwataka wari utegerejwe n'abantu batari bake by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba APR FC. Akaba yamanuye umwataka ukomeye cyane w'umunyakote d'Ivoire witwa William Togwemu. Akaba ari umwataka uje akaza yafasha mu mikino igiye itandukanye muri shampiyona y'u Rwanda. Abafana ba APR FC n'umwataka mu bujite mwumva azabageza ku kise mu mwiteze. Twubira n'amakuru agiye atandukanye mu kipe ya Rayon Sports, avamo amakuru menshi agiye atandukanye nyuma yuko isinyishije umuzamu Idrissa w'umunyamali ndetse n'umukinnyi Mohamed Asher w'umunyamaroc, akaba ari umwarabu. Yongera amasezerano n'umukinnyi ukomeye cyane wabafashije muri sezo ishize nyuma yuko umukinnyi Paul Nganye avunitse. Akaba ari umukinnyi Biramahire Abedi, bakaba bamwongerera amasezerano y'imyaka 2 akazajya yahembwa amafaranga angana na miliyoni 1 y'u Rwanda. Ngayo nguko tukubona n'amakuru agiye atandukanye mu kipe y'Amagaju. Bamanuye abakinnyi babiri bakomeye cyane, kabamanuye umukinnyi w'umurundi wakinaga nka rutayizamu, akaba ari umukinnyi witwa Nimubona Edi. Akaba ari umukinnyi ufite imyaka 23, akaba ari umukinnyi watsinze ibitego 20 mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yakinaga ikipe ya Kayanza, akaba ari nawe wabaye top scorer mu gihugu cy'u Burundi. Akamukanye na mugenzi witwa Asmani Fati. Ngaho abakinnyi bazafasha ikipe y'Amagaju. Tukomeje n'amakuru menshi agiye atandukanye, batwerekeze ku mugabane w'i Burayi. Havugayo byinshi bigiye bitandukanye cyane. Mu kipe ya Arsenal bavagamo amakuru menshi. Abafana ba Arsenal barishima ndetse barabyinira hejuru nyuma yuko bonye umukinnyi ukomeye cyane wakinaga ikipe ya Real Sociedad, akina ku mwanya uzwi kuri 6, ubwo ni mu kibuga mo hagati. Akaba ari umukinnyi witwa Martin Zubimendi. Martin Zubimendi akaba umukinnyi w'umwa Espagne, asanga ikipe y'igihugu ya Espagne. Akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, bavuga ko n'umukinnyi akoresha ubwenge bwinshi cyane mu kibuga. Akaba aje abisikana n'umukinnyi w'umunyafrika ujya mu gihugu cya Ghana witwa Thomas Partey. Akaba babisikanye nyuma yuko Thomas Partey mu ikipe ya Arsenal itamwongereye amasezerano. Tubitse ko kandi mu minsi itarambira ikipe ya Arsenal iraza gukinisha by'umukinnyi ukomeye cyane witwa Diocles. Akaba ari umukinnyi wakinaga ikipe ya Sporting Club yo muri Portugal. Akaba ari umukinnyi nawe ukomeye cyane, uvuga ko azafasha ikipe ya Arsenal. Mu buzima bw'ikipe ya Arsenal mediane yabo igiye kubisura mu mateka yo mu myaka 3 yashize. Abakinnyi 3 b'ikipe ya Arsenal bo Martin Odegaard ndetse uwitwa Mikel Merino ndetse Martin Zubimendi. Akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, akaba abakinnyi bakinaga muri mediane y'ikipe ya Real Sociedad. Bakaba bisubiyemo rero katuriye ko bazitwara mu kipe ya Arsenal. Dukubeje n'amakuru menshi agiye atandukanye. Igikombe cy'isi cyarakomezaga muri weekend, aho ikipe ya Chelsea yaje gutsinda ikipe ya Palmeiras mu gihugu cya Brazil ibitego 2-1, aho kandi ikipe ya Bayern Munich yaje gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 2-0. Nyamara kandi ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yarahawe amakarita 2 y'umutuku, aho ikipe ya Real Madrid yaje gutsinda ibitego 3-2 ikipe ya Borussia Dortmund. Ku mikino ipanze muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe ya Fluminense ikazakina ikipe ya Chelsea ni kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isa 3, aho ikipe kandi ya Paris Saint-Germain izakina ikipe ya Real Madrid ikazakina ari ku wa gatatu ku isaha y'isa 3. Ese wowe urabona n'izihe zizagera kuri finali y'igikombe cy'isi cy'amakirebe? Dutegereze turebe, tubihanga amaso ukuntu bizagenda. Ngayo nk'uko byinshi byavuga muri siporo, amakuru menshi atandukanye
mbibutsa gukora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi biri imbere. Nimwe muri kumwe yari Izayi, nkomeza kwifuriza ibihe byiza.